Hello everyone, welcome back to my channel. Mga ipila te hagan ni ka video pa manta ka sni. Ngatimu banten mi ya ka way ka video lani ngalaban ong ka suggestion lani ka jing mut halor ka phang lani ka topic kata ka day ki cream ki be day na banta ki ba Pait Khongdong Jat. Te lada pi day ka ibrio iba jupat ki Khongdong Jat kam tamha ka port lang. Te pila ban pet benya ya ka ni ka video lada pi ko aban tip ki kita ki jat cream lani ki jing sle kiba ya day lani kiba yarap na kabanta ka jing Pait Khongdong Jat. Te perlok ngan penchai chuai gitu perlok bumpa cepet kani ke channel bahaga ni ke channel ke jonga ngaju pemi ke videos ke video ko phangam ki home remedies product review bat kwe te perlok lada bisno tenat lani lada ko ban tip kham banyak pilaban subscribe lani pilaban klik share like baru pilaban klik itu join button urang dulu lada ko ban long kita ke family members jong kani ke channel. Ito, klaim dah sini kapor. Ya mata ni nya sedang nak ini ke video bat ni nya pet kita ki cream dan itu jing slek ki bala ban nyerap. Lani ki bayar dari nak benta. Itu ki Pait ki Khongdong Jat. Dengan num dapen slam hi bat nganum da batai buan palat ki don buan ki cream sambangan ci batai tang ko bah real nyau teli. Kanang bakanum syem ya kapor bat ngan ngaji tang ki bakham long safe bat ru ki bakham long bit bat ki bakham bit door. Di perlok dapat ko abante kamnya sebab pet kani ke video hado bakut de ya tika curtain jong ka product ka benungkong ka deka crack heel repair cream de kani kalang ka cream ka Pait Khongdong Jat nadu ki ba khan manchwa ngatrai bon pen jong phi tip e kani bat ka dor pila banyo kumba shispa khandai phau lani shispa san phau kada pi thiet online pila banyo ki door ki ba pair ka ba ar pada ka dei na company Himalaya kata ka dei foot care cream te kami ru kam daram te I baret pila banyo ha ka door ka pasam pu san tangkala ni ru phau but medium pada pila banyo ki ba shispa san lani shispa phara ka ba he pada san program kalong lai spa lai phau te ka ba lai pada ka dei na company Oriflame ka teng juk ni ka product ka dei ka Oriflame Fit of Advance tikadan arjat kani ka grey bat ka bali tikani ka grey khamram khandiat ka dor ka dei lai spa lai tangka bat kani ka bali te ka khamduna dor ka long pila banyo aspa spau tangka te ka price ka laban change hakano ka por next but the dei na company Jovis ka tang jung product ka dei Jovis foot cream and scrub te ya kaba sun program pila banyo khandai kodingka bat ya kaba 100 gram lani shispa gram pade pila banyo shispa 100 kodingka next pade ka dei company Naika te pila banyo ya kani tang na Naika hi bat kadon arjat ka ba violet bat ka ba jingam pila banjit ka we ni kini bat kador sun program ka shong dor kumba shispa 100 ko atingka yaman tahi kan next pade ka dei company Avon Footworks te sun program laban yo kumba shispa san podumka tama ka laban change ka price amar kini gede bepenya ida ka company last kandai na ka company Dr. Batra foot care cream te kani laban yo na ka basu order na Flipkart laban yo shispa shipau 400 gram te na Amazon bat na Myntra laban yo shispa sau pau te palok kini tang khandiat masuk ajingut te pihak banta ya kini tang hakapon menit shua bantia andala website Kjat te bila banta man ka smiru hadu banda jam ka jingpat te perlok pa ini kidat ijing ajingut pada jonga te ngatrai labi ang katto ngan penkut nak ka video te tang basua bangan penkut ini ka video ngan wish lupa ya pi barok ki perlok ya jonga a very advanced Merry Christmas and Happy New Year pi barok ki perlok but enjoy your Christmas, enjoy your New Year, enjoy your holidays. Take care lagi, but tangkam tahi. Kita duduk penginduk biang pat hakui pat kapur, syong suk kublai shibuan. Bye bye.